Sauls skauda tik ilgi Саул так долго завидовал Dāvidu, Давиду, kur ir teikts, ka Bībelē teikts, ka viņš aizgāja mājās что в Библии написано, он пошел un домой nonāca neprāta stāvoklī. и пришел в состояние безумия. Atnāk dēmons Приходит демон caur ilgu skaudības turēšanu. через эту долгую зависть. Atnāk nokaušana. Приходит убиение. Vajāt Dāvidu, nokaut viņu kalpošanu. Преследует Давида, чтобы умертвить его. Viņš ātri netika šo dēmonu galā ar šo raksturiedzīmi. Viņš nenonāvēja to, kas pieder zemē. Но он не убил то, что принадлежит земле. Viņš neieveda kārtību savā ķēniņa valstī. Он не навел порядок в Bet своем ļāva царстве. šeit veseliskai, demoniskai gudrībai dot vaļu. Но он позволил душевной Viņš мудрости deva vaļu šīm свободу. kārībām. Он дал волю этим Viņš deva эмоциям. vaļu miesas darbiem Он дал волю деяниям плоти. un nonāca neprāta stāvoklī. И пришел в состояние Un ļauns безумия. gars nevajadzēs algdievības И злой tādas, злой дух не Kā Bāls издало taps. поклонство, как Ваал. bet aiz algdievības, kas bija viņa sirdī, Но и из-за идолопоклонства, которое было в его сердце, nosita viņa kalpošanu. убило его Un viņš служение. pēc tam aizgāja pie okultista. И он потом пошел в оккультизм. Ar to beidzās viņa И kalpošana. этим закончилось его Un ar to служение. beidzās viņa valdīšana. И этим закончилось Ir его bīstami правление. spēlēties ar šīm lietām, Очень опасно играть с такими jo tā ir вещами. reāla algdievība. Потому что это реальное идолопоклонство. Šīs lietas ir reālas Dieva vārdā pateiktas. Tā ir patiesība. Это реальные вещи, которые, Un ar tām о которых говорят jācīnās Слово Божье, и мы должны с ними бороться. līdz asinīm, До крови, pret grēku. против греха, Līdz asinīm, до крови, pret grēku. против греха. Amen. Амен. Un mēs šodien lūgsim И мы сегодня будем un молиться cīnīsimies и pret бороться grēku. против греха, Līdz asinīm. до крови. Ja mēs lasījām šīs raksturvietas, Мы читали эти местописания, un mēs redzējām, kas ir šīs raksturvietas, и мы видели, что такое эти un kas местописания, ir šīs rakstura iezīmes, и какие качества у этого un ko viņas характера, nes un и что они producē. несут и Dievs grib, lai šodien tiek pielikts производят. punkts. И Бог хочет, чтобы сегодня была поставлена точка. Amen. Амен. Ir ļoti daudz raksturvietas. Mums ir Есть īsts очень laiks, много местописаний, bet но у mēs нас времени paskatīsimies vēl мало. dažas. Но мы посмотрим еще несколько. Ko saka Salmana mācītājs? Что говорит Екклесиаст? Es atvainojos Salmanas pamācības. Притчи. 23:6. 23:6. Te ir runa arī par kaut kādu skaudzi. Здесь тоже говорится о завистнике. Neēd maizi pie skaudja un nevēlies sev neko no viņa gardumiem. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомством яством Jo его. viņš ir savos dvēseles dziļumos līdzīgs māņu parādībai. Потому что каковы мысли в душе его, Kad viņš saka, ēd un dzer, таков он, ешь и bet пей. viņa sirds tomēr nav ar tevi. Говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Kumosi, ko tu būsi apēdis, tev būs jāatspļauj. Кусок, который ты съел, изблюешь. Tu esi ēdis pie skaudja. Ты ел когда-нибудь у завистника? Es esmu ēdus. Я ела. Es zinu, ko tas nozīmē. И я знаю, что это значит. Nāc tik sēdies pie galda. Приходи, садись за Nāc стол. tik, nāc tik, nāc tik. Приходи, приходи. Es apsēžos, Я сажусь. burka ar vāku, putkrējums, speķis, gabals satīts plēvē, maize vesela, nāzes duncis nolikts blakus. Ēd tik ēd, griez maizīti, griez speķīti un tais tikai sev tur ēdamo. Кушай, кушай. Es paskatījos, man vairs ēst negribējās. Я посмотрела на эту еду, которую мне преподнесли, я даже есть не захотела. Tas ir skaudis. Потому что это Ja tu зависть. aicini cilvēku uz tēju vai kafiju, Если ты приглашаешь человека ему на ставишь чай или на мазейц, кофе, ты сделаешь tu бутерброды, sagriez speķi, ты порежешь tu мясо, ielies kafiju, attaisīs burciņu, ты нальешь кофе, apkalposi, обслужишь. bet tur bija viss nopakots, А там было все запаковано. viss novākots. Все было Un viens сложено. resnas cūku duncis. И один galdā. такой большой толстый кинжал. Tā ir realitāte. И это реальность. Un man tā neomalīgi bija. И мне Kaut ko так ņemt un griezt. Un es teicu, мне- paldies, paldies. Мне было как-то не по себе самой брать, резать. Я Es сказала спасибо. noevanģelizēju šo sievieti un es aizgāju. Я ей заевангелизировала, и я ушла. Labi, ka es neēdu. Слава Tad Богу, būtu что я tas, не ka ела. man būtu šis jāatspļauj. Было бы так, что мне пришлось бы изблевать Un это. speķi ēd no skauģa, tas tiešām saspiestu māgu. И мясо есть, сало есть у завистливого человека. Это
даст Kādreiz, знать твоему kad животу. atnāc no kaut kādas sēdienas, kur nav svētīts galds, Когда ты ешь от той ir еды, ļoti grūti. которая не освященная, Spiež. оно немного давит. Tās ir garīgas lietas. Это духовные вещи. Arī Dievs mūs māca И Бог учит нас dot, давать, svētīt, благословлять, nebūt skopam. не завидовать, не Amen. быть скупым. Dievs mūs trenē. И Бог нас тренирует. Un pirms lūkšanas es vēlos, varbūt, mēs paaicināsim vienu liecinieku, bet es vēl nolasīšu vienu raksturvietu. Tas ir Jēkaba 3:14. Иакова 3:16. Ja jums sirdī rūkta skaudība un ķilda, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tāda gudrība nenāk no augšienes, bet tā ir pasaulīga, tā nav dievišķa, bet dēmoniska. Jo kur ir skaudība un ķilda, tur ir juceklis un visādas nelietības. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов. Amen. Mēs negribam jucekli ne savā namā, ne tautā, ne draudzē. Mēs gribam brīvību, svabadību un lai būtu prieks, lai būtu attiecības, lai būtu skaidrība, lai būtu patiesība, lai mēs nemelotu citam, lai mēs neskaustu citam, lai mēs neķildotos, nestrīdētos, nešķeltos, bet lai mēs apvienotos. Амен. Мы не хотим неустройства в наших семьях, домах, в правительстве, но мы хотим, чтобы был мир, чтобы было единство. Amen. Амен. Un tad mēs redzēsim šos brīnišķīgās atpakaļ atdeves, šīs brīnišķīgās liecības. Mēs redzēsim šos brīnišķīgos Dieva darbus, jo kur ir vienotība, tur atnāk svētais gars. И мы увидим эти чудесные возвращения, мы увидим это чудесное освобождение, чудесные Божьи дела. Мы увидим это исцеление. Amen. Amen. Mēs redzēsim Dieva brīnumus. Мы увидим Божьи чудеса. Jo nams, kas ir sašķelts, viņš nevar pastāvēt. Потому что дом, который разделен, он не может устоять. Tur, kur ir vienotība, saskaņa, tur ir Dieva slava. Но где есть единство, там слава Божья. Un es paaicināšu